Kikamba jong mi kutrai kilapin kemen yang ya kikam kiki jong mi nganwa yoko katnu kajeliu kijuru jong tiningkong ni syate kajisong kabakrao kadayo ulay bayaran nagdanta kikamba bakijinkrao kikam kiki jong hagajim jong ngasomo yau namar baula aya na kajim kajimkhat kajumpa jumia bat kajum kerhai ha kajum jonga hadu kani kesenjau ngasomu ya bawa e ni kong yang ulashan yang na kajumlong bamjana jonga bat bawa kerpang yang na kajum ma thangai ulai ngalayo kamisir bajishur bajishim yang tira jonga kalong ngalong kalenti kajisha bagajim habarasat na gospel uyones na hatsa na bagajim ublay desha umong kalenti hajim jona hagaba u malasyan kajim bagajim pam hakalenti jongajim jona wat hadeng kijige kijin jona umum kibamayo pendu hadu kani khidmat uji sulalong kajisha na kabenta jona lamar uhi im ya kajisha bat ukhat yang aru ban im bat kren ya kajisha bakata ya tim de jong play uji su ulang kajim jonga namar ba dei aku bangashem kajimut bat kajim bajana lamar kata ba ulang wai sam ngakeniput ini kentien nakaminsim bakadang jingkmen kashlei kajim yaro ngapan pa wujud semua bakarpang ru yapi Moors Reverend Bishop Wilbert Marwin Bishop John Penongson Diocese bakladan patni minta patbanlong pengsan penminta jaga mas berkuat minta kalau kaisi kimat kuson patkitin sneng tin picture papilasa hangi baro patjanga hamtam hangan negasmi bakarpang nganyai ngai shirong Bishop Kublai Shibun pagkapiang bilimhat sumubha nakaying kasam jungi nakabenta junga ngayon mo ublay nakabenta jungi Bishop bagkadan benta agajim lunyang junga hamtam mission balingkong hanamsan mawawa kipor bakitwan ayma sa barabor batimat kusan nakikini jong ublay batibay agajim brim kini kilong kibagripang batnganyay kutu barabor Kublai Shibun Bishop di kajinge pham lesbon jongpi badnadwai nakabenta jongpi hakikam sharai musim bapinando award net badkan musim mananabo kajismu bagarpang jonga yapi kilindo baro indor ngenta pada manha banyak yang menta juara isis yang kai pada keshan ibarai kadar nakapara juni Kublai Shibun pada Ifadar student, bawa student, balik pun kalau tarai jonga, Kublai Shibun baba, bat yang ifadar Albert wala yang dona hari kemuaru, balik dinangta ifadar Kevin, ba la muban dari kam kiba ifadar ikan la muban, nangta ifadar Henry balong ipam sim jonga, badai magi balai recommendation nak tentang jonga. Tinggal play yang kirim doa barokah, patham kami kibala duai terpang yang akan dikemas berkuat. Ngapen pa puji sungu kabakrau, yapi para Silvanus nongkiri, parish priest jong parish Norman la jongi, badi padar Joseph Purba assistant parish priest. Bapilaban bed yang resmi bagerpang kamas berkuat nakabentakan yang kasar jongi. Kublai Shibun kami pada Silvanus nongkiri, ya kajing Shibun jongpi ya kajing kasar jongi baru away. Kajing Krisha, bagajing ayam si yang pansur jongpi nganam kelat. Batham kami kanuksa babha bagi banong kibatmen haudres, banong kibasbun bansam lakasat kapong, taktik ya kami si yang jona. Kublai Shibun pada, Kublai Shibun yapi baru kilindo. Yapi ikmi nensiem jonga, jongka ye kasam
Kerpang, yaitu Superior General Sister Mabel Dhar, Sister Cecilia Sack, Vicar General Jongi, baru di Councilor, I play Kerpang Councilor Jongi, bagian Sister Ridalin, by Sister Pushni, pada mereka bagi hari perempuan. Kublai Shubun, Sister, Bakia Krishan, Pila Priang Yanga, Bat Pila Penshur Yanga, Ban Bud Kam Zana Ya Ujisu, Ban Shakri Daka Jimkimen, Bat Ban Len Deladi, Ngamla Anyapin, Ya Gajimle Ha, Bat Gajishania Jompi Yanga, Henry Napular, Ban Aduai, Ba Ublai Unang Yakutu Berdo Yapi, Barabon. Kajim Kublai Slomo Rukalet Shapi, Sister Kmen Langston, Ibadai Vocation Promoter Jonga, but Sister Wantu Tiganston, Vocation Promoter Bamenta, Kublai Shibun Sister Wantu Tiganston, Bakran Kat Nanga Report, Badai Imba Jompi, Malas Motu, Yakajim Kordor, Jongajim Kot Kublai, but Manang Scam Ban Im Yanga. Day Yakajim Pratundi Jompi, Bangala Itu, Yakidin Jab Jong Archbishop Hubert de Rosario, Unong Seng Jong Majinga Slok Jongi. Unong Sharai, Blaklet Ladi, Nakabenta, Gajingiet, Yala Ilang Juan, Kamtam, Ban Sumar, Yakibriu, Kibadan Hakijaka, Kibakam Pendong, Bat Kibasha Ide. Bat Menta Hakamen, Ba Ngaruk Mabur, Yakamati Babaha Jogu, Ban Koi Shakajinjanai, Gajingim Haupris Jisu. Kublai Shibun Sister, Nakabenta, Kijinde Hajompi. Ngapen pa puju songo ya ublai na kabenta ki formators jonga ki sister ki balayara nyanga hakapur jonga jimpen kre nadu pri aspirant postulancy novitiate but generate Kublai Shibun Sister Yoris Lingdo Marshallon Sister Cecilia Champany Sister Kmen Langston Sister Biolinda Jirwa Sister Udia Lalu, Sister Martha Masunting, Sister Bernadette Shabong, dari kat Banihani, Pak Sister Angela Pawa. Kini kita Sister Balera yang nak buat macam Kublai Shibun Sister. Kublai kita untuk kerahaya kita baru kamtam era jumpa jumkia mendapat siap. Bagi kami jam kita dan ham commission. Yapi superior jong community baper hagi mission ibang rasa Sister Jurita Lindolin Koi, Sister Christina Rongi, Sister Barbara Nongse, Sister Dora Lindo, Sister Prisla Badan Ni Hangi Meta, Badi Sister Linda Kublai Shibun Sister Ngamla Dasha Banyong Tang Yaki Juno Senyang Jongpi Hagajim Jonga Kikentian kentu kenpam jongpi ki ainin siam dah syaya badai nak kadang jongpi ba ngadan mentah miru maladong namata pia kersan man kasih pio ianga nia saringkan pilong syakung ba kini nak mentah joma Kublai Shibun Sister nak mentah kajinga ha jongpi mas mo kemen shikadeiru banyoi yang para sister joma Bagi sister di Bangladesh Asalam, ada community di Bangladesh. Nang tadi sister badai nak Parish Jongi, kiberda Dexila Don. Bagi sister badai nak Parish Jongi, sister Nancy, sister Larissa, bagi sister Iba Mary. Bagi sister di Bangladesh Hagi Kopor, Kublai Shibun nak bentar kejutan museum Jongi, kamtang dan kejutan Jongi mentak sini. Kublai untuk kuliah yapi naga bentang kejumlah sebut jongki bentang resmi pada kejumlah jonga. Itu naga bentang jongki baru kinohikai jonga. Kinohikai ada kelas Arab jongka Pomlum High Secondary School. Kinohikai jongka Municipal Road Secondary School. Harga bangla kuli ada kelas KG ada kelas 10. Malakuli ada kelas 11, 12. Hubert Modern School, Secondary School, Kublai Shibun nak bentar kini kinonghikai. Batu kinonghikai hakapur jong bajing penkre, hakapur bangun formation,
kublai shibun na kabenta jongti. Bat kunjuru yaki professor jong ka St. Francis di Assisi College jong panongson kabangan puli bangan pindah ka TV. Kublai shibun yaki kinong hikai jonga. Klem daklet du yaki kinong hikai kot niam. Yudan hangi ya kinong hikai kot niam jonga. Bapilan penang penstat yang hak akor berurang. Bat bantip kampah ya ublai bat aftien jong. Kublai shibun na kabenta ka jindang lang jongpi. Ngayon ini kublai shibun ba ublai tu kulo yapi ublai pa ublai. Kublai syajaru yapiru ibabu Michael Kharpuri. Ikatekes jong aparish jomi kublai shibun babu na kabenta ka jungkashan musim ba ka jinde ha jongpi ya ka hintasem bat hamtam yang ngayai kimmo yakitimtien jongpi ba bijuo. Lagi mata sama kiri juga. Ustaz Ian, Yad Shakran, Bagaimana Kabenta Jongpi. Kublai shibun babu, kublai kaya untuk yaki, bagaimana mereka berhibar harus jongpi, bagaimana sem jongpi. Mai kublai itu ya PPC jong kemauan la parish, kirang mak balang jong balang shnong, jong parish joni berenta, kirang mak balang jong kabalang siyong maunya nga pagpamulong joni. Kabalang dong kinitawlang. Kiseng ramba, kiseng kintay, kiseng samla, bat seng kinna. Klem da jaya kerteng yapi iway pa iway. Kublai shibun, bat priang yakajung kublai bagarpang jonga nakabenta jongpi. Yapi baro pinong leha jonga. Berang hangi mentang. Bagi bangun dan berkunjung kublai shibun. Kublai shibun ru ya itu kibala sapat semuha mentara sini kiparlo kipara kelas kibahaya kesem kibadan menta bagi wan menin kesini selainnya. Kublai shibun nak benta kejunang lang jongpi bakal junwai jongpi nak benta junang. Kajun kublai songu ru yapi pun samla baro kublai shibun na kabenta asun shong kun kun shong blai shu darasi bat kham tang tera har ke ai mani bat bin indiam ya jun kam ai mani kublai shibun na kabenta kajin shtom kajin bin indiam jongpi bat kajin duai kajin na jongpi darasi mani henry tam kajin pop kriam bat kajin duai jongpi Pagkajindway jonga nakabenta jongpi. Nang yad syapram, bat ublay, unyay sendra nyapi barabor, hakajim samla jongpi. My heartfelt gratitude also to you, dear sisters of Antidote Secular Institute of our parish, for extending help for today's occasion, and especially for your prayerful support. Thank you, sisters, each one of you. Kajun kublai songu bakarpang yapi ka karpumor baro ya ki hinmen ki para ipa nakayeng kasam iparamba ipadet bakayeng kasam ipadet bakayeng kasam ipakna bakayeng kasam nakayeng kasam jong ipalong ipakadu bakayeng kasam baro nadu kamensiam jonga ngai kublai songu kerpang yapi khado ini batikun batayeng kasam barokai nakabenta kajing ien kajing duai kajing kershan yang na kibangamla banyota kublai shibun yakika kibana kika kiparaka kiba nakapo jong inika khado namola kublai shibun nakabenta kajing nonang jongpi, kajing duai jongpi, ya kajing dekha, kajing kelut mensiam, pada kajing duai jongpi nak benta jonga, baru buat klem dasangnya. Kublai syajaru yapi pur nomberu, baru kait kena jaya kerteng, ya ihinmen, ihinmen jong imei he bat kajing kasam, imei den bat kajing kasam. But he made it, but
kaya kesem baro. Yaki kimei akmi bat kihimen kipara akmi jonga baro hai. Kublai shibun ya gajinya tadi banyak suruh mensiam bilang banayim kesem juni habun kiriam bat tam kejinduai bat jingkershan yang baro. Kublai kejing subun unang yai unang tekspun yapi daga jumpa jumkia bat pinang doi haga jumpi manusia. Jumpi ya ga jum kublai songu jonga. Kublai shibun kupara bat bangai baru kai jong kamau nyang la bat pomlu. Kublai shibun na ka banta ka jum dan lam bat ka jum duai jumpi yana. Ngan yai duai na ka banta na yai duai shushu na ka banta jonga. Bat na ka banta kilindo kiriunyam na ka parish jongi. Bat kunju makan itu banyak insur lagi kuan jongki banlong kilindo kiriunyam. Namar kabalang kail namar don kajingkot. Kajingkot kaloi namar kadan kabalang. Kajing kublai kabakat do bat kabakar pangtam. Kadai ki mei batpa baye. Mei batpa baye ngayan kami minta day namar joki. Kublai shibun bat kaay nga ya kani kalong renyan kaman renyan. Pilarila sumar nga pila penhe insan nga hagajinang kajingkit kaakwar kaburam pila kershan ratga ban pendang pendiang hakamet berkemensiam. Klan dak hendu yaladi pila pendem yakani na kabenta jonga. Kublai shibun na kabenta kajing senram jongki hadu kani limbat pamenda. Nadu pangadang red piju ikai bat seneng yanga barbor bat imha. Pila penditu bat ikai yanga syakam jisu. Panakin mau pendiang hat pementa ya gajinya kana nakti jong play kabakam tanpa itu berbuat syapang ulai ding syapang gaji manusia jong play yang ni hakasi tabakat do bat shibun balik kana ni kon baipai dan berbuat asap itu kana hakapuan badang red kabai kuat hakane jibun kam jong pipa ngai pi pemberinya ini berbuat dan kajing kenalin kot dan kesulitan jompi pada kajing wan jompi. Baca pi mai kublai shibun nak bentar kajing jompi kalau hagabat mungkin jadi nama pilih yang kublai shibun nak bentar kajing long badawai jompi kajing long jai jompi kajing play stone jompi apa penong yang aru panbut yang akan usaha jompi Mei parka nakwat intip ru basisha pidon kabor bande kampla desi pinsa smopla ngomong dan desisha pidon kabor bande kampla akajin jona ngaken mau hakapor bangadan hakor aku baju benkre dan kipor bang maju kenja liem asyik temang liem kini dia tang dijing bersyai bareno di haji syah ban barang kenja liem kampat de kebaeendre mau sud wan bun gitu kom di hakapor bang dan hatang dijing kre masak kenja liem bat masih mau berbuat bat kata bat bun sin mau kenja liem masih yang berbuat badan kepor kaba mga namarga masmur bakayim bangade bendan hayim mo madan keju so bangade bendan hayim ale berak ni hayim ya berak ipa hayim iman para jama hayim ti kata kajin kan kaba madan ti no desi mat mulai ngalarai tadi mo mulai sunai kajin rai mulai jadi sana di mo desi beli kan khat yang malong ni asyam baru kan saya berbuat Henry kalau ni mana kuat orang kerja ini di dalam hidup orang kuat banyak pun di Indonesia ngalah semalam macam mana
di naman panci malam pada kajimut Henry kalong bumi ba dalam furi mai kuan itang syong email ba pilong kuno kan tang syong kunta ngam nak balong kuno tang ki umat ki bajang di khat janga ba ngam junang su kan keren ba ngam junang su kan keren ngata da musim mo batang kuntu ni ngal aja ngam junang tadi ki su balong email ang pilong kuno di balong kuno ngalong nak keben ngabiang ngabit di rasisya may pa yang siya kabar pada kang tulan ba daga jindan jumpi kabar te andre kalau andre kalai musim shibuna kuble shibun may pa panak benta shibun ba ke ek kare nak benta jana iba mata anjia kan papua nak benta jumpi ki himmen bat ki para trai jana nadu kuba kong ie ibiret ina ibon ide ihun ikeni bat imiwan kumjuru jauh kongsenam isa bat iban bat aiban isnan punjeng koye pilong kejingtian pilong kejingsian ada jingkir jangan kublai shibuan nak bentar kilemat bagi yang kemenam kilemat bagi yang lainam badan kentar kilemat kibamani ya herjut ya mai ya dom ya kendinya mereka ni kadang sebentar aja kunjungi, panihe isan dari bara jumkini. Maka abanong akan kesmi, pidon akan berumur jonga, ngai depi, ban adwai barbor nak bentar jumpi. Kublai shibunru nak bentar jumpi jumpi yang bagi empau hibun filkom, kublai shibun, ngamla asli yang depi, kublai kalimbar kudo depi, baru ki hinan para traja. Jangan kita syabul tidak sih yang ada nur yang tu yang ada jumpa berkembang nak bentar jumpi baru kan nak bentar jumpi bentar sini jumpi buat kerja syam jumpi naya duai kalau orang bisa benar kan dia pandai jumpa mereka di tanggal jam naya duai baru tentang yang lain mereka bentar paling kesan ini kesan baru kan yang terbaru ini agak balang baru kowe khampang nak bentar jumroi coba jumpa secara jumlah minggu atau yang pantre haka balang pantre haka bisa uang jumlah di kumpul unik muslim berkembang muslim jumlah jubi kabalang tempat kewayaan ini banginnya pun kita dalam jumlah jumlah dengan bentuk tuginnya dengan jumlah berkat jumlah wat hati yang jumlah tulung kibabuan jumlah yang berkait minum randia nama Yesus ulang kadenpi kajumsha bat kajumkin tu kamaria jong kajumkin jumo kamaria kasiem jong kajumsu kanyasa nakabenta jumi bar khadu khadwai mapenkut dakini hikintian jong Paulus berkuat kasiti baar jong Paulus berkuat cari Kristan atas bernikah dalam kabalai Kajingai jom try jom Yesus Kristus kan don ringkat patpi bawa.